I če druga što ima burazica Balkana, opet vam snima. Ljudi, danas radimo imitacije Youtubera, pa sam izveo neki koje ja gledam i koji su meni smešni, pa možemo da krenemo. Pozdrav svima ljudi, Mudja ovdje i ljudi, dobrodošli na novi klip. Ljudi, danas igramo GTA 5. Igramo ljudi trke sa sinovima. Nahrani mozak. Feed your brain. I hello to everybody na livadi drma kolac da izvode ljudi, kao što vidite nisam u autu, nego sam već u vikendici. Danas mi je pala jedna tema na pamet, to je top 5 najmanjih zemalja u svijetu, pa uživajte u klipu. I pozdrav ljudi, braćala, sestračile, šta ima, dijeli vas ko. Ako vas neko diga, nabit će mu olovčić u pičić. I pozdrav YouTube, pozdrav Game i dobrodošli u novu epizodu. Sa vama je Adnan bro. Igramo dalje nastavak GTA 70 misije sa Pregledi. Krenimo!